Te ore te iwi e haere ake nei I te karere e hia rau tāngata I tai atu ki te marae o Ōrākei I te rānei ki te poroporo aki ia Sharon Hawke. Kei te karanga tātau o te Wairoa kia heki ho te minite I ngā take tiritia Paul Goldsmith I tōna tūranga. Ko tīpako hia te whetū pi a tāta hō o te ao poi tūkohu I Aotearoa nei a Charlisse Leger Walker e ngā Connecticut Suns kia tākaro ia mā rātou I te WNBA. Nōreira, kei ngā amo kura, kei ngā amo kapua huri noa I te motu tēnā koutou katoa nau mai ki te karare I tēnei rā. Kāti e hia rau tāngata I tai atu ki te marae o Ōrākei I te rānei ki te poroporo aki ia Sharon Hawke. Whakaawe kāpara mo te tino rangatiratanga ringa mā koha o te ao pāpāho Māori I mate I ngā rā e toru nei kimuri I Hāmoa. Ko ōna hoa, ko tōna whānau I whakahoki mai I tōna tū pāpaku ki tāmaki makaurau I nā pō. No te rānei, ka kawea e rātou ki rungi I te marae, hei tangi mā ngā uri o Ngāti Whātua Ōrākei. Anei rā te pūrongo a Tūrei Black. Te uruna tū. O te mārei kura Sharon Hawke ki tōna ūkaipō. Hari te mea, ko māhuhu te rangi tēnei tangi nei. Ko ngā waka katoa, ka heke ki aia. Hona taha eirua, te taha ki tamaki nei, a ngāho, kia te tau, kia ngāho, kia te ringa tū tangi nei. Putono I Ngāti Whātua. He tamahine no takapara whau, no nā kā wai o te rangatira o Joe Hawke. This place is Crown Land. Nāna tōna iwi o Ngāti Whātua I ārahi. You say karaki over her. You guys can go over your... Say a prayer. He pērā te kaha o te aroha o Sharon, he pāho I nā kaupapa Māori, a he arataki I tōna iwi. He wahine toia, he wahine kaha mo tēnei ao papao. And she led us, really. In Ngāho Whakaari, when we were a fledgling organisation, she was one of the strongest voices. She advocated for wahine in every space, but for us at Ngāho Whakaari, she led us because she had a vision. O te porotiki kei tōna toto. Koe nei te ao e mōhio nei e Sharon. Tana tū I te wā o te whakatumatuma porotehi, te rā momo ke atu anō. He nui ngā kupu e meana e ngana nei ki te wero I te mahi kahore tika ana. Engari ko ware pē te tehi atu taha ono ko te taha manaki. Tika ana te kōrero tanikau ana te nākau, ara o te iwi whānui o Ngāti Whātua Ōrākei, tanikau ana hoki ara nā roi mata o rani nui I te naro hana o tēnei mārei kura a tātau a Sharon Hawke, a te praere ka nehua ia ki te takotorana a ona mātua tīpuna. She watched the misrepresentation of her whānau in the news media. That when people are hurt, they will rise up. Kei te hotu te nākau, moana hoa I tai mai ki tōna uhuna I tēnei rā. She had a vision that women could be in all areas of the broadcasting world, and she wouldn't take no, she wouldn't compromise. So a lot of the time we were led by Sharon. She was always the voice in the room that cut through. She cut through and she fought. She fought hard for us within the Māori broadcasting industry. So we kept us in line and on track. Nāna te huarahi para, mā te iwi anō ia e whakatinana mo te āke tonu atu. Tūrei Black, mā Tuia. Tika katoa e rā kōrero mōna, hoi anō rei tiwi, ka takarure mai anō te mānga I tōranga pū o te rōpū kākāriki ki tā tātou wānanga I nei anei. Koia, ko Huhana Linden, koia hoki tā koe e kōrero atu nei tēnei wānei. E te tuahine, Huhana, tēnā koe, mihi ana kia koe. Tēnā koe te manahau o tira, tēnā koutou te motu. E hoa kia tīmata atu kia Sharon Hawke, kāre kore I tūtaki kōrua I roto I ngā tau nei, he ho o maharatanga ki aia. Rua wiki pānoa haui noho ki tōna taha ki roto tauranga moana. Reira, kōrero e pāna ki ngā take o te wā, me ngā tūhonotanga
o tātou whānau, ki runga I te here o te whanaungatanga, anō mō ngā take poroteki hoki. Koia tētahi aronga nui, ona e pāna ki ngā mahi o te kāwanatanga, ngā mahi kaunihera, a me ngā take aiwi, nō reire mihi nui ana ki aia. Tētahi wahine koi, he maia, katohe, mō ngā take o te ao Māori, anō ngā take pāpāho, nō reira hau e whakarongo ana ki tērā putanga o Tāroi, me ngā kupu maumahara ki aia e tino arohana hau ki taku iwi o Ngāti Whātua, ki te iwi whānui. Tika marika tēnā kupu, ko te mau tohe, ko te tohe rānei, ko ia tērā, ko Sharon Hawke, nōne ora ana, hoi anō, Anei, ko tāua, ko tātou katoa e tangi atu nei ki aia. Hoi anōra, ki ngā kaupapa keimu I te aroaro, te hunga ora I nei anei huhana, waipuke atu ai, te tai tokerau e hoa, ko vai anu I ko tata ake nei, kei te pēhea te haere o ngā mahi whakahaumanu ake I te takiwā I tēnei wā nei rungi te mōhio, ia te wiki, he waipuke ki te tai tokerau. Koia a hau e kōrero tonu ana ki ngā āpiha o te kaunihera a me te kāwanatanga. Hea ke tēnei rautaki nui. Mō te tai tokerau, mō te ora o te tai tokerau I te mea I te hānuere, I te maihe, anō I tēnei mutunga wiki, ka puta mai te maranga I te tūpuhi ki rungi a mātou, me te waipuke katoa I ngā rori, I etahi o ngā whare, pakaru pai ngā rori ki roto I te rohe nei, nō reira me pēhea tātou e mahitahi ki te tauawhi I te hunga e noho ana ki te kāinga, engari mō te rohe katoa. Mahi tika ana, te whakatika, te whakapaipai I ngā rohi, me ngā rori hoki, ai. Te whakatika, te whakapaipai, me te ārai I te āwha, kia kaua e pēnei anō, te kino o te whiua o te tai tokerau, e te āwha o tira e te waipuke, ka mihi kia koutou o te tai tokerau, ko koutou whakapiri ana I a koutou anō I tēnei wānei, kia mai a koutou ki te kaupare atu I ngā uauatanga a Huarere nei, I tēnei wā e pākau I hoana kia koutou o te tai tokerau huhana. Ka mutu, kia noho tonu atu ki te tai tokerau me tēnei pātai a whai ake nei, nā te mea, he hui kātū ki te kaunihera o te hiku o te ika a pōpō, ko ngā amuamua te kaunihera nei, a Davina Smolders e pāna ki te mahitahi, te whanaungatahi rānei, wainganui ngā iwi, ngā hapū, me te kaunihera, te pūtake o e nei amuamu āna, o whakaaro ki tēnei wahine me te hui kātū a pōpō. He kōrero rūkahu pōhehe ki taku tungane te kāhika o te kaunihera o tiranga. Kai kaunihera e kaha nei te mahitahi ki te iwi Māori. Koia tēnei tētahi huarahi kua para I nei o ngā taumaha. Nō reira a pōpō, ka kōkiri ngātahi tangata triti mai, tangata whenua ki te tautoko I te kaunihera o te hiku. Kia kahara rātou, ki te mahitahi, ki ngā hapu, me ngā iwi. Me whakatū tēnei komiti whaiti, e ki anei ko te kuaka, ki te mahitahi, ki te iwi, ki ngā hapu tonu. Koia tēnei mea I wawata nui, te iwi Māori I te kāinga nei, ki te mahitahi. Ko tā moko e whakatina nāna I ngā wawata me ngā hiahia o tō tātai iwi kāinga. Ewa, ko moko me te kaunihera o te hiku, ngā tino tauira, hei whai mai e rā atu kahika, me e rā atu kaunihera, huri noa I te motu. Ka mutu e huhana e mihi ana kia koe, ko koe hoki te tauira o te wahine, pukumahi te wahine ringa raupā, ka haere koe ki mea wāhi, ki mea kaupapa, ki te tautoko me te taunaki e mihi ana kia koe, kua kōrero mai nei koe, ki te karere tēnei ahi huhana Linden o ngā kākāriki tēnā koe. Tēnā koe, tēnā tātou katoa. Hoi Ōrākei TV, mo te wā tuatahi I te ōroko hanga mai o te karere, karere he pūrongo nā te ao Māori News I whakaata Māori mā te karere. Kāti, kei te karanga a tātou te Wairoa, kia heki ho te minita I ngā take tiritia Paul Goldsmith I tōna tūranga. Whai muri ho I tana tuku I ngā whenua tāpui e ono o te papa tawhai kia Ngāti ruapani mai Waikare moana anake I raro I tā rātou whakataunga tiriti. Hei tā tēnei
tarahiti nei o te Wairoa me tango ake aua whenua I te whakataunga, hei whakatatuki I ngā mana o ngā iwi no hotata ki aua whenua. Kei a Michael Kugli o te ao Māori News, ngā whakamārama. He pōkai whenua te mahi. Our interpretation of our sites within this block, kahunuru o Ruapani, we're one and the same. He whenua e kaha tohe ana e tātau o te Wairoa. We're wanting for those 6 reserve areas to come out of the settlement bill. We support Ngāti Ruapani in terms of the redress that they're seeking as part of this bill process. What we want is those 6 reserve blocks to come out and remain non-exclusive so that we can all share, as our tipuna did, in terms of the ongoing kaitiakitanga. I roto I te whakataunga karauna a Ngāti Ruapani mai Waikare moana I tēnei tau, arā hoki ngā whenua tiaki a te papātawhai I urua kia riro mā te poari o te urewera e manaaki. Ko aua whenua e ono e whakapapa atu ana ki a Ngāti Ruapani, ki a Ngāti Kahungunu ki te Wairoa anō hoki. We know through our own whakapapa, if we come down from Rongomaiwa hene Kahungunu, their son Kahukuranui, his daughter Hene Manuhiri, marriage to Pukaru, the son of Ruapani, there is shared interest in whakapapa. We don't deny that. That's how it is. Our one is how we continue to work together collectively, non-exclusively, to the right hands in terms of looking after the land. We don't believe that this minister is able to see and appreciate and feel our connection, our rights and interests in terms of these 4 whenua tāpui, these 6 reserve blocks that stretch across what we describe as our 4 southern regions. Kārea Ngāti Ruapani mai Waikare moana mo te noho puku noa. Hei tā karapuketapu dentist, ko Wairoa tētahi iwi kua roa e tau nei I o rātou nā nawe ki te krauna me tā rātou kore I whai ai I aua whenua. Kua kōrero ngātahi hoki a Ngāti Ruapani mai Waikare moana ki ngā iwi pātata atu ki a rātou ki a tātou te Wairoa ake me tā rātou rena anō I te taukaia whakapapa ki wainga I a rātou. Engari rā, I nāia nei e pāpauri ana a Ngāti Ruapani ki ngā mahi a tātou o te Wairoa, he mahi raweke I ngā huapai, kāre iriro I a rātou. And they still understand that we object to the reserves being in their settlement and ultimately moving under the board of Tūrei. They understand that. They don't necessarily agree with us, but that's a denial of what is shared heritage, shared whakapapa, mai rāno. We need to continue to work together and not have the Crown come in and throw things on there where we end up kia kaikiri atu ki tētai atu, where we're embattled with one another. Hei tā te minita take tiriti tā Paul Goldsmith, ko te whakatau kia riro mā te urewera e nei whenua e manaaki te wawata o Ngāti Ruapani mai Waikare moana, e tika ana kia ū ki tērā hiahia a te iwi. We're not saying that this is exclusive to us. Ngāti Kahungunu ki Wairoa, we share common heritage, common whakapapa with Ruapani. These are non-exclusive areas that are in what we call overlapping. Kātahi anō ka kati te wāhi ki ngā tāpaitanga kōrero o te motu ki te pire whakatau a Ngāti Ruapani mai Waikare moana, ko te Ōrākei mua I te aroaro, he araroa. He tiwi hei muri ake I ngā whakatairanga kua tīpakohia te whetū pi a tāta hō o te ao poi tū kohu I Aotearoa nei a Charlisse Leger Walker e ngā Karere Suns kia tākoro I a mā rātou I te WNBA. Hoki mai anō ki te karare, ki te poi tū kohu, kua tīpakohia te whetū pi a tāta hō o te wā I te ao poi tū kohu I Aotearoa nei a Charlisse Leger Walker e ngā Karere Suns kia tākoro I a mā rātou I te WNBA. I tīpakohia ia I te WNBA draft I te rānei, nā reira, ko ia te wahine tuatahi o tēnei whenua ki te rā taumata. He uri Māori ia no Waikato I tākoro ia mā te whare wānanga o UCLA
i tēnei tau. I toa whakaihuaka i te whakataetai NCAA mo te wā tuatahi. I Ōrākei Walker i te kino o te wharanga o tōna turi kia āwhina ia i tōna kapa kia toa. Hei tā Leger Walker, ko te tūmanako ia mā tēnei tīpakotanga ona ki te WNBA, ka ihi ake e tahi atu kōhine Māori o Aotearoa ki te whakapono ake ka tāia hoki e rātau. I think it means a lot, and I'm just really humbled that, you know, I can kind of be that role model, and I just hope that everybody watching from New Zealand just knows that they belong here, and if they, you know, set their sights high, they can, you know, be limitless. So. Ki te whakataetae kapa haka ārohe o Tainui Waka, he whakarite ana te kapa o te haona kaha. Ki te hoki ki te atamira whakataetae, ko te whāinga o tēnei kapa nei, kia whai wāhi rātau ki te tū ngātahi, hei whānau, o tira kia mau tonu hoki rātau ki o rātau mātāpono. He puka puka tuarua e whai ana i tā te puka puka tuatahi, ko tōna iho matua e pai ana e taitamama, kia ako koutou, kia aro koutou ki te poi. Ko rere atu ki poronihia te ingoa o te puka puka hou nei, nā tākuta tangaroa pāora, ko te kaupapa, ko rangi, rāua, ko tana poi, me tā rāua rere ki waho atu ia Aotearoa ki te whārahitanga o te moana nui a kiwa, mea nei te pūrongo a Ethan Oneroa. Poi patua. Poi rere, ki uta, ki tai. Kei roto pea i ngā hitoria, i ngā kōrero tuku iho o tō tātou ahurea ake, o ngā ahurea putanoa i a poronihia, e whai whakautu, e whai tuakiritanga, e whai māramatanga ai mātou ki a tātou anō. I tēnei puka puka hau nā tākuta tangaroa pāora i tuhi, ko te poiarangi karere ki ngā tōpito katoa o te moana nui a kiwa. Te ātaruku ki ngā ahuatanga o ngā ahurea o ngā mautere putanoa, me te ata Waihanga me pēhea te whakatūwhera, kia hua mai pia te tahi o ētahi rānei i ētahi pakipūmeka pēnei.
Me te mea hoki he hononga ki o nā no haerenga i te ao. I whai wāhi atu i te kura tuarua ki te tahi kaupapa pēnei i Hawaii tonu. Nō reira, i whakaro, i toko ake te whakaro kia pērā tonu te pakiwaitara arangi i tōna haerenga ki Poronihia. From the very first time we heard Tangaroa's story, we knew that this was something that needed to be shared. It was clear that no book like this existed in our library collections, but also in the New Zealand book market. I pōhiri ngā kanaka Māori i ngā manuhiri no Aotearoa, tonga me Hāmoa. Ko ngā momo irarere maha o Poronihia ngā tāhu o te pukapuka nei, mai te hunga māhu ki te iwi whakaleiti whawhawhine hoki. I ata wānanga hoki au ki etahi o aku hoatata no reira tonu, me etahi o ngā toki o taua ao e hāngai ana ki tēnei mea te māhu e tika e taku whakatakoto i te kupu no tēnei pakiwaitara. Ko tā te pukapuka nei he tauawhi i te tamaiti kia ruku hohonu ki ai anō. Ko te āki nui ki a rātou, kia tū pakari, kia tū māia, kia tū hoki i tō mana motuhake. Kia tū rangatira i tōna ake tuakiritanga. Ethan Ōrākei, te karere. He tiwi heimuri ake i te whakatā poto ko ngā huarere o te wā tēnā kia i te tonu mai kia te karere. Ka tie tiwi e whai ake nei ko ngā tohu huarere. Wai nō rei tiwi, koe rā tā te karare i tēnei rā e mihi whānui atu ana kia koutou katoa huri noa i te motu kia tau te noho, kia huru tonu te noho i roto i o koutou kāinga maha kia mātakitaki anō koutou i tā tātou hōtaka. Ia te karare i tēnei haora āpopo e mihi ana kia koutou katoa huri noa ngā manaakitanga tūrou parea, tūrou Hawaii. Ko te reo, te take.